Turabashuje abakunda ibiganiro bya James Sport Focus TV. Aka ni akanya k'amakuru agezweho ari kuvugwa muri siporo, amakuru utasanga ahandi usibye kuri James Sport Focus TV. Amakuru agezweho rero utasanga ahandi, tubafitiye ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho. Ikipe ya APR iraza kwakira ikipe ya AS Kigali, umukino uteganyijwe mu kanya mutari buze gucikwa saa 12:15. Naho turaza kwerekeza kuri maci zo muri Afrika CAF Confederation Cup. Imikino izakomeza cyane, ngira ngo hari match nyinshi zizagenda ziba, turagenda tugarukaho cyane. By'umwihariko ikipe ya FAR Rabat irakira ikipe ya Al Ahly Cairo, na ikipe ya Saint Louis Lupopo yakira ikipe ya Al Hilal Omdurman ikina shampiyona y'u Rwanda yo muri Sudani. Nimuze gucikwa cyane. Turaza kwerekeza kuri shampiyona ya Premier League mukunda cyane, ikundwa n'abatari bake cyane. Match zizagenda ziba zirahari zikomeye cyane. Ikipe ya Chelsea de Blues ku kiraro izakira ikipe ya Arsenal, match itazaba yoroshye. Ikipe ya Arsenal izaba yasuye ikipe ya Chelsea, match dutegereje uko izarangira cyane. Bibutse rero ikintu cya mbere no gukora subscribe ugakora like kugira ngo ibiganiro byacu utazajya ubicikwa. Ngira ngo muri studio aka kanya nazbazaniye umutumirwa urenze cyane, umusesenguzi wa mbere amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, baramuzi cyane. Namuha ikaze cyane, ngira ngo uwo muri kumva nta wundi rero musanzwe muzi de Santos Crepo. Namubazaniye nivuga amazina ye. Uraho Santos Crepo? Ndaho neza cyane. Dodos bimeze gute? Nisho biragenda neza, ikire nikiza, urabona ko ari amafa gusa. Ngira ngo izi studio za James Sport Focus TV wazibonye ute? Izi studio nabonye zishininga, harimo amahumbezi, ahantu hose ndabona rwose ari VIP, harakeye cyane. Urakoze cyane. Byumvikana by'umwihariko muri kumva abakunzi bacu tuba tubafite ibyiza cyane. Ngira ngo Dodos wakwerekeza kuri shampiyona y'u Rwanda, match ziteganyijwe. Ikipe ya APR iraza kwakira ikipe ya AS Kigali. Ngira ngo APR igikorwa n'ikipe ya AS Kigali, urabona ari ikipe ishobora kwitwara neza. Iyo urebye ari amakipe muri uyu mwaka, urabona ko ari amakipe akomeye, afite n'abakinnyi bakomeye cyane. Iyo urebye AS Kigali muri rusange ni ikipe ikunda kugora APR namukandagira mu kibuga kikasi bitutu rwose. APR AS Kigali irayihabura cyane. Wareba AS Kigali ifite defenseur ikomeye, na APR ikaba ifite attaque ikomeye cyane. Urabona Djibril Ouattara ni umukiri ukomeye cyane, wabigaragaje kuri Rayon Sport n'andi makipe rwose. Na Mamadou Sy ngo baraba bamugaye. Na Mamadou Sy burya n'umukinnyi ukomeye cyane. Burya Mamadou Sy iyo ari gukina na Ouattara, atake yabo ibirindwa mubi. Ngira ngo n'ikipe ya AS Kigali nayo tutabyirengagije, nayo ifite defense ikomeye cyane. Defense yayo ni urutare. Ese urabona atake ya APR ishobora kuyinjiramo ikayibonamo ibitego byinjira. Djibril Ouattara kuva yabonetse, AS Kigali uyu munsi irgira imanga irabitya, keretse ntihabaho amahirwe abakinnyi bagakomeza guhagarara neza muri defense, nibwo irashobora kurokoka APR. Ariko na APR yitonda, AS Kigali burya nayo yarayimenyereye, kuko iyi mikino igeze nko kuri 3 yagaragaye no kuyigora, irayigora cyane. Ngira ngo muramwumva cyane umusesenguzi wacu ukomeye cyane. Ngira ngo si yo mikino izagenda iba cyane, ntituzagenda tuyigarukaho kubwo umwanya cyane. Reka twerekeze muri CAF Confederation muri Afrika. Rero imikino iragenda ikinwa ku bwinshi cyane. Ngira ngo nk'imikino ibiri y'ingenzi twavuga iri bube ikipe ya FAR Rabat irakira ikipe ya Al Ahly Cairo, na ikipe ya MC Alger yakire ikipe ya Mamelodi Sundowns. Ni match izabikomeye cyane. Na ikipe ya Saint Louis Lupopo, match ikomeye cyane muri Congo, iraza kwakira ikipe ya Al Hilal Omdurman. Ni match ikomeye cyane. Ikipe ya Al Hilal Omdurman yaje kuba ifata rutema ikirere yerekeza mu gihugu cya Democratic Republic Congo, irugombashi kuri stade ya TP Mazembe, aho igiye kwakira ikipe ya Saint Louis Lupopo. Reka abakunzi b'amakuru ya siporo rero berekeze muri shampiyona ikunzwe cyane ya mbere ku isi, yindi ni Premier League iraba ikomeza cyane. Ngira ngo match ziri bube cyane, ikipe ya Brentford izakina n'ikipe ya Burnley. Ngira ngo ni match zizaba ku wa gatandatu
ikipe ya Manchester City ikina n'ikipe ya Leeds United, naho ikipe ya Sunderland ikina n'ikipe ya Bournemouth, ikipe ya Everton izakina n'ikipe ya Newcastle United, naho ku cyumweru match zindi zizagaruka cyane, ikipe ya Tottenham Hotspur izakina n'ikipe ya Fulham, naho Crystal Palace ikina n'ikipe ya Manchester United, match izaba itoroshye cyane. None indi match izaba ikipe ya Aston Villa izakira Wolves, West Ham United yakire ikipe ya Liverpool. Ngira ngo umusesenguzi wacu arahari cyane Dodosi, na turi kumwe cyane ku busesenguzi. Ikipe ya Liverpool Dodosi, Champions League yaje kuba itsindwa ibitego bine, itsindwa ndetse icishwa ikinyafu n'ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Buholandi, itsindwa ibitego bine kuri kimwe. Ese iyi weekend kuri bwakire West Ham United, umutoza wa Liverpool muke yabonye bita ari Nestiroti wicariye intebe ishyushye ntashobora kwirukana. Liverpool yaba ikosa igatsindwa uyu munsi. Ari Nestiroti ngira ngo rwose Dodosi nyine ikipe ya Liverpool ifite umutoza ukomeye cyane bita Ari Nestiroti wasimbuwe na Jurgen Klopp, ni ibintu abakunzi bacu bari kumva. Ese umukino ifite izakina n'ikipe ya West Ham United nyuma yuko umukino muri Zirigi itsinzwe ibitego bine, uyu mukino ntushobora kuba wayishyira mu byago. West Ham iraba itsinze Liverpool, ako kanya umutoza arahita yirukanwa, kuko Liverpool ifite abakinnyi bakomeye, ariko West Ham nikanganye cyane. Liverpool nitonda neza ikisubiraho iratsinda uyu munsi, ndabona nta kosa na rimwe yakoze. Ngira ngo rero si umukino gusa wa nyuma tugiye kusesenguraho cyane, ni match itegerejwe ku cyumweru ku kiraro Stamford Bridge, ikipe ya Chelsea izakira ikipe ya Arsenal. Gira icyo bivuga iyi match urayibona ute muri weekend? Ari amakipe yose arakomeye mu bigaragara. Urabona ko Chelsea ifite generation y'abasore bakiri bato bafite ingufu, bafite imyuka, ariko Arsenal ikayirusha yuko abakinyi bose bafite experience kandi bamaranye igihe kirekire, kandi umutoza wabo akaba ari mature afite experience. Urabona ko mu mikino muri championnat y'Ubwongereza Arsenal iratsindwa, ndikumva yaratsinzwe umukino umwe wa Sunderland yitsinze igitego biri kuri kimwe. Mu bigaragara amahirwe ndayaha Arsenal ko igomba gutsinda Chelsea. None se ikipe ya Chelsea yaje kubitsinda Barca 3, ikipe ya Arsenal nayo itsinda 4, ikipe ya Bayern Munich ikipe ikomeye. Ese ikipe ya Chelsea ubona ko idashobora kugora ikipe ya Arsenal, nubwo Arsenal ari ikipe ikomeye kabishwe nuko izaba yanayisuye iwabo mu rugo kukira? Uraba ari umukino ushyushye cyane kandi ukomeye wo gucungana, kwigana, ku buryo abarawureba bararyoherwa, ariko urebye Arsenal keretse n'irangaraho ifite byibura 80% byo gutsinda uyu mukino. Mwakoze cyane abakunzi bacu baje mu Sport Focus TV, turabashimiye ku makuru yacu mwumvishe cyane. Uwo mwe muri kumva nta wundi ni Santos Crefe nari mfatanyije. Murakoze cyane.